پشتی دەربازبوونا 67 ساڵان بەسەر ڕاگەهاندنا جارنامەیە جیهانیە مافên mirovî û tanîha jî pêşelkariyên mafên mirovî berdewamî heye. Desteya serbixweya mafên mirovî ya Herêma Kurdistanê di beyannameyeka heft xalî da diyartirîn ew buwarên ku mafên mirovî têda hatîne pêşêlkirin aşkira kirin. Bi du beyanname buwarên mîdyayî û mafê zarok û jinan û yasayê û pêşelkirina mafên mirovan berdewamî heye û hevdem şerê Daişê bi xala destpêkî ya pêşelkirina mafên mirovî bi nav vir. دوای 67 ساڵ بەسەر تێپەڕبوونی ئەم جارنامەیە لە جیاتی ئەوەی کە پێشەلکاریەکان بەرەو کەمبوونەوە بچن یا هەر نەمێنن بەداخەوە لە هەموو سێکتەرەکان زیادی کردووە ئەو بەگشتی لە جیهان باسەکەم سەردەمی ئێستا دروستبوونی گروپی داعش و تیرۆریستی بە مەترسیترین و بە مەترسین ئەو گروپانە دابنین کە زەقترین پێشەلکاری بەرامبەر مافەکانی مرۆڤ بەگشتی و کۆی بوونەوەردەکە. Lêjna mafên mirovî li Perlemanê Kurdistanê behs ji wê yekê diket ku tanîha li Herêma Kurdistanê çend dezgehên emnî bi aşkirayî mafên mirovî pêşel dikin û li hemû buwaran da yasa serwer nîne. Ev ê jî wekiriye ku nedetperwerî durust bibît û mafên mirovî bihête pêşelkirin û cêbcênekirina yasayê jî bi egerê destpêkî yê pêşelkirina mafên mirovî didanît. هەندێک دەستگای ئەمنی هەن بە شێوەیەکی نایاسایی یاخود هیچ یاسایەک نییە کە شەرعیەتیان پێ بدا تێوەگلاون لە کۆمەڵێک پێشێلکاری مەترسیدار دۆخێکی زۆر مەترسیداری شەڕی تیرۆراین ئاوارەیەکی زۆر لە هەرێمی کوردستان هەیە بەڵام ئەمانە ناکاتە ئەوەی کە ڕەوشی مافەکانی مرۆڤ لە ئێستەیە خراپتر ببێ و پاشەکشە بکەین. پێشتر دەستەیا serbixweya mafên mirovî di raporteka berfireh de aşkira kirbû ku tanîha bazirganîkirin bi mafê mirovî û lêdana zîndaniyan û nedetperwerî di buwarê perwerdê da û xirabiya sîstemê tendurustiyê û pêşelkirin di buwarê mîdya û nedana zanyariyan û pêşelkirina mafê zarok û jinan li Herêma Kurdistanê berdewamî heye. Herçend carnama cîhaniya mafên mirovî li sala 1948 hatî bê ragihandin û niha 2015 ye. Wekî desteya mafên mirovî li Herêma Kurdistanê dibêjîtin ew pêşelkariyên li sala 2015 da dihên kirin li sala 1948 nehatî bîn kirin. Eyas Abdullah, NRT Hewlêr.